Ilyas Rongpar putot methang hem kachirang chepan achor Mrs. Jilika Teron Pipen Perang Kiamai ke Popon. Lakha inkoi rahini Sarupathar MAC Constituency ke parlo senso be arong amikar Ilyas Rongpar arta phike rahini lapen asar bura amen karlitang papurong par lapen ahem pike lakha ke thom dilauzan pusi pachini dun. Sonsi ator sang pijuli kiteron pipen ka tuning ripon atengke Ilyas Rongpar alangli na hokle do sitami prabjin pen methangahem chewang thuchi phansi tuning ri. Aduntu alangli somar bang hinido lapen alangli phan kachingtung kachar iajok cho thekhe jun thekhe si dolo. Lapen kaiketa po pusi nang chirikong. Anparta ni po kunat lo pusi kaiketa nang karjuwer ajok asar piabang lamvoy ki pidun chia phan amekri buprup titilo pusi Achor Chiliki Teron Pipen Pachinidun. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Ini yang masuk lah Ilyas Rongpar dia yang ni kai truk ani pen hem pendam jual lah sebab nasi kosong si kita mana tu lah non hem kecilan yang kansi mana cini dulu tu jalan nanti tu mahal tu lah kena tunggu dunia kena tunggu dam ni kita sangat sini dia no nasi tu non bang ke nah hok le tu nah hok le dam setami hem bang nang put ya itu ni dulu alam nang ke lan bang Tangte nali hem sor ke ko ana tarik pen si hem pen ki bar ilone di dam tang la ni pipe truck ani pen lo tarik truck ani pen salang dam ni sini tang be ta be de lo alang long sun ta be la pen ni puria tum pan an stami nang ko bo nang NP tha nang ti tha ba ko nana si ki do ma hai an ta lang tum ha ta tham lo pa me lang tum ta long hek ku de lo ti ni de lo ku ga lo sinon bang ke nang ni tu ma tu pen ini nang berta pi non berta nang pacita pi non bang di pan kuning dulu ya lo nasi jadi heglong bang aling si tame ni kontek nombor along nang kontek kak jalan Balik tu donarap tumpan amke berta channel lo mane hiluging kan balik tu donarap do ta hai sekarang dak lomdam ju tu hai huta berta channel lo hilug las don rabang ke hilubing bang berta enam dilang la samila dak long tu bok tadai long anke en lablo kami ta hilu adon rabang ka hem so ko nana tong adon ki duni aka hilu bang ke ni ka chini ni der ma enam ke delu samila rom ka hem so bang an ta chi en hok lo ni kami ni khane than bang ke en bom lo sinang khan he ke la si en lo ne en ilo ni sami chilong le der le jong ta kela so kai chokar ni ke hempen kitam yar ma mate nali phat pine nan than nikang la son dono ajala son nang than nikang ki alang hala ro phar hem along pensi em ni lita ni kang ave asa o ku hi na dam ju la so hot amala so ki dam se alang bang ke hala ro phar hem so ai asu ko do hala phansi dan dukan andam bai lang ko ku sin tu ka ho mala so than nikang be sa nang ba ju ki jalo lan limen ni uson ni ini ma kali alang limen ke Ilyas Rongpar nang limen bang ke limen bai jeli kiteron pi ke alang li ke kopi dong ki klem ni di ini ke alang li ja tak nem ple ni ge jo ke dam ta long alang ini la purong lom sila sang ti ni sila pu ke klem dun tom da dun na son hisap ke son si klem dam bo te nali tum ki dorong amen si thanji ma idorong bang ke alang nali tum ki dorong amen si thanji ma idorong bang ke alang kini ahok pe bang ke ula chinong de la jana long alang ahem bang ke rong ke lan long ba purong phar rong am ni thang he malu samin non ni tum la danang du kok bang ke dak sen so be rong sinan du kok nali tumang ke hem kaprek oh sinan ni ketum kaprek sinan chikin tu lo danang du turong jalo alang li ahok pe da hem bang ka darong ke lan long ma de tangte nali tum chibohong pasai pasui lo poson duik ma Cibohong pasay pasoy bang ke asap udo gitu he ni di pasay pasoy gitu sita alam ke ni tum lami pathe o ke kali he pathe o lam ke kali la kami nakute pasay pasoy la panan lo sami alang em dam ju di de nai polo doan sitami kem si do nai polo he kami alang dam ju lo nali tum long sumar bang sumar bahini tar susu Inut bangke non hala hai montiana long se hostel hi di bo la class 8 pon bom no
la si alang pas tami tuning rile hela non na hok le do na hok le dance tami hem bang non somar se tami jo bahini da du bahini somar do alang pas tami ka ching tung son se du ko la non aki bibang ta atumi he se tami opo puja ka che hang se tami dulo an par ka la usu se tami monon mande ani kan ke exam lo hala ta leng bang ta la si high problems tami do olo alang bang hem bang sa ra te puja lo Assam Meghalaya aduya hoy West Karbi Anglong DC ahin pen kahumridam. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amrain constituency arlo Assam Meghalaya aduya hoy khatkasiga umtangalong an West Karbi Anglong DC Krishna Borwa ahin pen kahumridam. Non malom aduya hoy suluk sodak atumon ke jap ahir kangtang pikajok vosiga chiklo ni phai kre trok arni khatkasila umtangalong an Nijang Karbi Anglong adisi ASP Lapen Southern Range Forest Kheroni Ranger Harsing Kramsa Atum Lapen Assam Meghalaya aduya hoy umtang along an humridam Lapen DC ahin pen tower development ke klempon bomadim along Meghalaya achumang atum kakamke adim along an humridam lapen bangso aduya hoy chumang lapen Karbi atumang bong kacharvo kapevede chia phansi DC ASP Lapen Ranger atumpen umtang khatkasila an humridam pusi birta ribdunlong Kheroni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel.